Ka Meghalaya Board of School Education haka Sauterik uyayong arjat arpsan kelapen mi ya ka result jongki khana ki bayakun ya ka exam secondary school living certificate SSLC na matrik. Ya ka result ka ambus kelapen mi ya ka step jongka Sauterik haka por kumba khatwe baje. Ka KGP Girls Higher Secondary School Shillong ka badai ka we ka school ka balahap haka thup jongka top 20 lengba i Pida1 bok walang. I Pida1 bok walang ilayo hekmak ika subjek khasi ibalayo hadu khandai pusan mak bat ika komputer ilayo hadu khandai phu khandai mak. I Pida1 bok walang ide iba syong basa hamriau is den West Castle District bat mentana mar bakadai ka sisajai imsyam layo banwan school. Haka je keren bat i Mrs. C Alia ibade i principal jengka KGP Girls Higher Secondary School Shillong ile tu bahagian ke exam SSLC ke school kelapha hadu shis pangut bat ba fail datang iwe. Watla kata ilapan pau ke jing snokman hadu kata-kata ba iwe ikana ilapan pau yang school hi barok kawe. Layo ka top 20. Tihdian ba iwe niki khna jungi ilayo ka top 20. Kum ke school ngedap da ke jing snok kemen ka crowd bat ka ba ningkom ka banga kwa abangan ong ka ni ka por kelang banga kwa ban ai ka buram bat ke jing u blay bolong ni kat bat ke school ke jungi ken hakaba namar ba la bun telikis nem kum ke school ngim sim la yo shu ya ka ni ka kerdan bandung ha ka ni ka top 20 dia kani ka jing yo rung jungi menta ka snem ka lalong ka jing kemen ka crowd ya ka school hi barok away ya ngi kinong penya ya ka school ya kinong hikai ibala treshitom bat mensim nakapenta kini kina school but nga so bakalong kaburam ya ka school hi barok away Tay kerten mo di ini ikna ibayo ikani ka top 20 haka 11 position ikateng i Pida1 bok walang Yaki eki subject ki ba ini kena ilayo. ilayo highest mark ya ka computer science Tangi ka computer but science. your distinction ya barok i subjects oh your distinction barok subject kanur ki khana pi pha na Nia pa si spa ngut menta usna. Oh, demar ba krem don selection kila pa lot hi kat ki badon ki kena. Oh, Kanangut ba siya bat? isyabat iwe. Iwe kena isyabat ki pas kendai ngut. Hadin kumba katnos nyam namar mene piong ba kelawan biang ta saya sin wa bio akatok. Gem pun mau syuk tapi oh ya ka snam. Tam ya ka spok snam ni ko ni kam ya poi syuk ka list. Kamot mata ka. Pau ya kika jiso kemen. Adin Adin pun pau ko ka jiso kemen ka bakra ke. Oh lor bin yo ikani ka position ni la yo ka highest mark safety atli ki subject kalau ka jing kemen ka bakra ke school. nu te khana imda na nanta Eri nomor kena school jungi bon ngot ide ki banaski nong kendong iberi sabar juga social law ti idang mi national mentabi nuan sini oh social law Abai nu jar bat ki we gisnam ka result ta kalong kumno. ka resort untuk usdam long yakan ke school ke jungi wa kala bha palat ke kala bha palat bani compare ki kisnam makum bangala ong mentan maki khna school jungi hi khambon hi ki bana sabar jong ka shilong nong par ka school jungi ka di school ka bani priang lu ya parok khoi kat ki ba ko admission ka school ke jungi ngim ju jiet ken tang kita ki ba start dan ni tang kita ki ba yo sakman ti priang lu ki kinu ki khna kat ki ba dot kami ka admission ka school ke jungi dia nak kata ni sudah untuk kecing kemen kan ya kan ko result mata usna subjek ba ki yo smart kane ka i seibai ru ikna i beketeng i Olisha moyong ila yo highest ya ka khasiru to ka jikri ba khadok mas no te ka jing ai mesem ju ki ki pat ki khana ki ba sha bat kane ka exam ta ka kecing ai mensiam ka jonga kalong bakinum du jingkerben kan wat ladaki syabat makana hakan ka exam mar haka jingeli atmo ki di bandon ki ba pass ki di bandon ki ba fail ka ba kongsan e iki kalong ba kinyai persang bakinum sngo ba kinchu i no akum tu ya ka jingpuli ka jongki lan ye bakin sangi ano ndai bakin khamtrai sitom shu kan hakin kisnam ki banwan khnang ba ki kin yo ban ma ya ka jing job kan haka jingeli ka jongki